Zdravo svima! Danas ćemo pričati o tome koliko je potrebno s jednog nivoa u engleskom jeziku dostignemo sledeći nivo engleskog jezika. Sve vas koji ne znaju, postoje različiti nivoje u engleskom jeziku. Pitanje je Sefer skala, to je internacionalna skala koja važi za sve evropske jezike. To bi u prevodu značilo sledeće. Ako vi recimo imate B2 nivo u španskom i B2 nivo u engleskom, to je trebalo da znači da ova jezika govorite jednako dobro i da je to otprilike isti nivo znanja. Takođe, za većinu vas bi trebalo bude cilj da postignete B2 nivo. Na B2 nivo vi možete da pričate tečno na engleskom jeziku, i ono što je isto jako zanimljivo, ako imate B2 nivo i uradite adekvatno pripreme za polaganje FCA, ALCA, TOEFL-a ili IELTS-a, možete da živite i da radite u inostranstvu kada je u pitanju jezika. Naravno, zavisi od kompanije ili fakulteta koji će od ovih ispita biti traženi. U mom mišljenju, najteže položiti FC, IELTS i TOEFL su jednostavniji, kako su više poslovno orijentisani. Ali negde kod FC-a se mnogo više ulazi u detalje kao pitanje gramatika, pisanje, način izražavanja i da tim je ispit obuhvatniji. Tako da potrebno je dosta vremena, naravno ako sam na samom početku stignete do B2 nivoa. Sve je pitanje koliko meni zaista treba vremena. Pa sve zavisi od koju skalu gledamo. Smatrate da negde, ako ste vi baš na nuli, u smislu znate jednu reč na engleskom, vi možete znati 2 do 3 reči, potrebno recimo 70 školskih sati da biste stigli do A1 nivoa. Posle od A1 do A2 nivoa oko 100 časova, to je oko 100 sati, pa do 150 sati. Od A2 do B1 negde oko 300 sati po nekim skalama, B1 do B2 200 sati, od B2 do C1 200 sati i od C1 do C2 isto 200 sati. Sada, na ovim pitaju ovo je mnogo dugačko, može ovo nekako se preskoči. Ne može ništa za učenje stranih jezika se preskoči, ali recimo, ako vi dosta uložite trud i rada kod kuće, ako imate nastavnika koji će vas voditi kroz cijel ovaj proces, i su davati vam dodatne materijale, dodatne vežbanje koje možete raditi kod kuće, ali koji nisu dosadni, koji su recimo vezane neke teme koje vas interesuju u životu, koji prosto su povezani s onim što se zaista koristi u govoru, koji nisu toliko školski primjeri, možete mnogo brže napredovati. To je ono što daju konverzacijski časovi, jer vi ako dobro savladate govor, lako ćete savladati druge jezičke veštine, tako da je moguće napredak bude dosta brži. Generalno, kad me ljudi pitaju, a još uvijek smo i počeli da radimo, koliko njemu treba ili njoj vremena da pređe sa jednog nivoa na drugi nivo, ja kažem od 6 meseci do godinu dana. Zašto? Pa zbog toga što zavisi od toga da će biti redovan na časovima, koliko će redno učiti, na kraju koliko je talentovan za jezik, može se desiti da neki delovi mu idu lakše, drugi delovi da mu idu teže. I naravno, na kraju, zavisi od toga da on kreće recimo na B1 kurs sa čistim i početnim B1 nivom ili to već neki B1 plus, pa možemo brže preći na B2. Naravno, ako vi usput odete živjeti i raditi u inostranstvu, ovaj napredak će biti još brži. To naravno ne znači da ćete savladati jezik ako ne odete u inostranstvu. Ovo su sve faktori koji utiču na učenje stranog jezika. Možete bitno da što pre krenete na adekvatne časove, što je po mom mišljenju definitivno bili konverzacijski časovi, gdje ćemo raditi na generalnom i na opštom engleskom jeziku. Hvala što ste me slušali. Ako imate bilo kakvih pitanja, ako su potrebne preporuke za samostalno učenje, slobodno ne pišete. Vidimo se uskoro. Zdravo!